دوستان فوتبال، تماشابینان عزیز تلویزیون ورزش، اینک گروه اجودی برنامه تلویزیون ورزش در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه حضور دارد و امروز یکی از بازی‌های نهایت جدی برای دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های انتخابی جام جهان 2026 در گروه جی برگزار می‌گردد. بار اول چنین دسته به تاجیکستان می‌آید که 6 مرتبه در بازی‌های نهایی جام جهان شرکت ورزیده است. این دسته عربستان سعودی است و چند پیشتر فوتبالبازان تازه منتخب تاجیکستان در شهر اریاز با این دسته واخوردند و یک بازی زیبای هم نشان دادند که آن با حساب 1-0 با مغلوبیت دسته ما انجام یافت. اما این آنقدر دشوار نیست که امروز عربستان سعودی را در این میدانی که حالا حضور داریم با مغلوبیت دچار کنیم. برای ما تنها غلبه ضرورت دارد و از این رو فوتبالبازان ما با تمام جد و جهد به آن مشغول میشوند. در برنامه تا بازی با من همکارم بابا خانم‌رضا حضور دارند و اینجا ما آمدیم که پیش از بازی به شما درباره این دسته ها حرف میزنیم، درباره بازی های گذشته هم. ولی پیش از همه از بابا پرسیدنی هستم که از این بازی بابا شما چرا انتظار هستید؟ البته غلبه رو میدونم ولی این چگونه دشوار خواهد بود؟ بله، در ابتدا درود به همه تماشابینان عزیز، اونهایی که این لحظه ها بازی تاریخی تیم ملی کشورمان را انتظار هستند. واقعا هم این تاریخی است، زیرا محض همین بازی تا یک اندازه شانس میدهد که ما با قسمت اساسی بازی های انتخابی راحت به جام جهان صعود کنیم یا نه، یا مثلا راحت مستقیم را به جام آسیا به دست آوریم. برای همین هم فکر میکنم امروز در میدان خود وقتی تیم ملی ما بازی میکند هدف اساسی به دست آوردن پیروزی است. اما نتیجه مساوی هم فکر میکنم تا یک اندازه خوب است، زیرا عربستان سعودی ما و شما میدونیم که یک دسته خیلی قوی آسیا است، همیشه سالهای اخیر در جام جهانی فوتبال اشتراک میکند و منتظر آن هستیم که امروز فوتبالبازان کشور نظر به بازی اول که یک هفته قبل صورت گرفته بود بازی خوبتر نشان میدن. هرچند اونجا هم بازی خوبتری فوتبالبازان تاجیک رو دیدیم، امکانیت حتی به دست آوردن یک امتیاز بود، ولی امروز که ما در میدان خود هنرنمایی داریم و مخلصان هم تا یک اندازه کمک میکنند، شانسی خوب داریم که نه تنها نتیجه مساوی حتی پیروزی را به دست داریم. دقیقاً من با گفتگوهای شما همراه بشم، زیرا که امروز ما برای ما مساوی حتی امروز کمک کردنش شاید ممکن نباشد. دوستان گرامی، اگر شما میبینید اینجا صدای ما رو شاید با صدای شمال شما میشنوید، حالا تقریبا 50 کیلومتر ساعت شمال اینجا آماده شده است و کمی هم چکرهای باران هم به ما نزدیک میشوند. شاید یکی از سبب‌های در ورزشگاه اینقدر زیاد نبودن مخلصان هم همین باشد. خب بابا شما چی فکر میکنید؟ همین گونه هم پیش بینی شده بود که امروز مخلصان نهایت زیاد به این ورزشگاه میآیند اما مخلصان کم هستند. بله، اون چیزی که ما انتظار داشتیم، گمان داشتیم که مخلصان زیاد به ورزشگاه میآیند، اما متاسفانه تا همین حالا که ساعت 19:21 است ما شماره کمی مخلصان رو میبینیم و البته این تا یک اندازه شاید سبب داشته باشد، ولی من فکر میکنم اینجا گپ سری ناموسی فوتبال ملت میرود. باید مخلصان هم درک میکردند و برای یک روز به خاطر دستگیری تیم ملی اینجا می آمدند، چون دستگیری مخلصان در بازی امروز به نهایت مهم است و متاسفانه ما هرچند انتظار داشتیم که زیاده از 15,000 مخلص رو در بازی خانگی مقابل عربستان سعودی میبینیم، اما فکر میکنم اینقدر شماره مخلصان رو نمیبینیم، حتی شاید 50% اون رو ما امروز در ورزشگاه نبینیم. این یک تاثیر خیلی میتواند روحی رساند به فوتبالبازان کشور. برای دوستان گرامی، در حقیقت مخلصان رو بازیگران 12 می‌حسابند، اما من فکر میکنم که مخلصان بازیگران 12 نیستند، از این هم بیشتر، چون که اگر شما دیده باشید هم در قطر که دسته منتخب تاجیکستان باری اول در جام آسیا اشتراک کرد و اونجا مخلصان زیادی تاجیکستان بودند، توجه مخلصان هم توجه فوتبالبازان که در نزد مخلصان کمی هم بیایند و با آنها کفکوبی کنند و اظهار مینداری کنند زیاد می شود. ما هم همین امید را داشتیم، اما در بازی که امروز هست آنها دو چند ضرورت دارند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه با ما گفتیم غلبه در کار است و ما اگر عربستان سعودی را در اینجا به مغلوبیت دچار کنیم
роҳи мо барои баромадан ба даври бозиҳои сеюм ки ҳам рӯйхати ҷоми осиё тавре ба мо гуфтанд ҷоми осиё аст ва ҳам шояд ба қатори 8 даста ва боз як дастаи дигар ки ба ҷоми ҷаҳон меравад шомил шудан осон бошад. бобо ба ҳар нав ман фикр мекунам ки имрӯз футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон танҳо ба пеш мераванд ва ғалаба мекунанд, ба голзанӣ даст меёбанд, чунки мо хеле дар хатти ҳуҷум натиҷаамон суст аст. Бозиам мо хуб аст, аммо мо гол намезанем. Шумо ҳам дар бозии гузашта ҳамин гапро гуфтед. вале воқеан ҳам агар як 10 сол пештар мушкили асосии футболи мо ин надоштани дарвозабонҳои хуб буд ё масалан набудани дарвозабони бо маҳорат буд, бисёр азият кашид тими мо дар давоми шояд пеш аз ё худ 10 сол қаблтар. вале ҳоло мушкили асосии мо ин надоштани як ҳамлагари ҳирфаӣ аст. бо эҳтиром ба Шаҳром Самиев, ба Рустам Соиров, мутаассифона ин футболбозон дар вақтҳои охир гол намезананд. ин як проблемаи хеле ҷиддӣ аст ва фикр мекунам намедонам шояд аз ҷиҳати бозисозӣ ё худ ҳамон тактикии футболбозони нимоҳофиза ба онҳо фурсатҳои голзанӣ ба миён намеоваранд ё чизи дигар, вале то ҳамин лаҳзаҳо мо дар хатти ҳамла бисёр заиф ҳастем. ва бубинед он шумораи голҳое ки дар ҷоми осиё зада шуд, чандтои он ба ҳамлагарон тааллуқ дорад. танҳо як нафар Нуриддин Ҳамроқулов аз миёни ҳамлагарон ба задани гол даст ёфту халос. ин бисёр проблемаи хеле калон аст барои тими миллии Тоҷикистон ва умед мебандем ки ин мушкилӣ дар зудтарин фурсат ҳалли худро меёбад ва тими мо метавонад натиҷаи хуб ба даст оварад, зеро дар майдони хонагӣ аз ҳамлагарон бисёр чиз вобастагӣ дорад. шумо дуруст мегӯед. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ, вақте ки Манучер Ҷалилов буд, қисми зиёди мухлисон мегуфтанд ки Манучер Ҷалилов бисёр ҳолатҳоро ба самар расонида наметавонад, аммо Манучер Ҷалилов бисёр ҳам зебо бозӣ мекард ва бо голҳояш моро дилҳои моро боло мебардошт, натиҷаҳои хубро ба даст меовард. пас мо имрӯз дар ҳамин поя як ҳамлагари хубе надорем, вале ба ҳар нав хатти миёнаи мо ҳам хатти хеле хубе аст ки метавонад голҳои бештар занад. не, аслан ҳамлагаронмон хуб ҳастанд, аммо онҳо гол намезананд. мушкили ҳамин аст. ҳамлагарони хуб дорем, масалан худи Шаҳром Самиев, Рустам Соиров таҷрибаи хеле баланд доранд. Алишерро нишон медиҳанд. шумо дар мавриди нимоҳофизатгарон гуфтед, якбора коргардон барои мо шумо Алишер Ҷалиловро нишон медиҳад ки вақтҳои охир албатта як вазифаи бисёр пурмасъул дорад. бубинед дар ҷоми осиё имкониятҳои хеле хуб дошт. умуман дар бозии аввал муқобили Арабистони Саудӣ чунин фурсатҳоро дошт, аммо истифода бурда натавонист. ва бисёриҳо ҳам гуфтанд ки имрӯз Алишер Ҷалилов бениҳоят шонси хуб дорад ки тамоми он чизҳое ки дар бозиҳои қаблӣ буд онро ҷуброн кунад ва мо мутмаин ҳастем. ва гузашта аз ин як чизи дигарро агар дар бозии гузашта пайхас карда бошед, ин дар мавқеи худ бозӣ кардани Эҳсони Панҷшанбе буд. масалан дар ҷоми осиё дар канори чапи майдон бозӣ мекард ки шояд аз ҳамин сабаб худро хубтар нишон дода наметавонист, вале дар бозии Арабистони Саудӣ аз ҳама бозингари беҳтарин, яке аз бозингарони беҳтарин ин Эҳсони Панҷшанбе буд. бо бозигузорӣ, бо суръат, бо биниши майдон аз дигарон хеле фарқ мекард ки дар паҳлӯи ӯ ҳам беҳтарин бозингарон Парвизҷон Умарбоев ҳунар намоӣ мекунад, аз канорҳо Амадони Камолов, Шервони Амадшоев, вале бубинед имрӯз Шервони Амадшоев дар ҳайати асосии тими мо нест. хеле дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат ҳайати дастаҳо ба мо расиданд нисбат ба бозии пешинае ки бозии рафте ки дастаи Тоҷикистон дар муқобили Арабистони Саудӣ дар Арлиёз дошт, ҳамагӣ як тағйирот ҳаст ва имрӯз мо дар майдон маҳз Шервони Мабадшоевро намебинем ва инҷо Алиҷони Айнӣ ё ки ҳоло бо номи Алиҷони Боризод ба майдон омадааст, ӯро мебинем. яъне имрӯз Гела Шекиладзе ба Алиҷони Айнӣ боварӣ кардааст. яъне метавонад Алиҷон ба ин боварӣ сазовор бошад? бубинед, аслан бисёре аз коршиносони футболи Тоҷикистон ҳам дар интихоби бозингарон, сарчин кардани футболбозон ба тими миллӣ андешаҳои гуногун доранд ва ҳатто интиқод ҳам мекунанд ки баъзе футболбозоне ки арзанда ҳастанд ба тими миллӣ даъват намешаванд. хуб, ин кори мураббӣ аст, мо ба кори ӯ дахолат карда ҳам наметавонем. интихоби ӯ аст, зеро натиҷаро аз ӯ мепурсанд. вале бубинед ки дар ҷоми осиё кадом бозингарон худро хубтар нишон доданд ва кадом бозингарон ҳатто арзандаи ҳунарнамоӣ дар ҳайати асосиро набуданд. бо ҳама эҳтиром ба Алиҷони Айнӣ ки воқеан ҳам маҳорати бисёр хуб дорад ва ӯ ба назари ман яке аз бозингарони хуб
ва ояндадор барои футболи кишварамон аст ва бояд худро нишон диҳад, чунки дар ҷоми Осиё аз ҳамон лаҳзаҳое ки ба майдон меомад аз курсии эҳтиётӣ ӯ чандон ба бозӣ зебу зинат бахшида наметавонист. Ман фикр мекунам имрӯз муқобили Арабистони Саудӣ барои Алиҷони Айнӣ ки хеле ҷавон аст ва дар ҳайати асосӣ муқобили дастаи пурқувват бозӣ мекунад, имтиҳони хеле сангин хоҳад буд. Ман бовар дорам ки ӯ маҳорати худро хубтар нишон медиҳад. Ҳарчанд Шервони Амбатшоев дар ин мавқеъ бисёр варианти хуб буд. Яке аз бозингароне буд ки имрӯз ҳам арзанда буд дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. дар ҳақиқат шумо дуруст гуфтед. ман баъди ба майдон омадани даври дуюми бозиҳои ҷоми Осиё буданд, баъде ки Шервони Амбатшоев ба бозӣ омад, дар ҳақиқат канори рости мо хеле хуб бозӣ кард, хеле зебо бозӣ кард ва ҳафтаи гузашта вақте ки бозӣ мерафту инҷо эҳсони панҷшанбе ба ҷои худ омад ва маҳз Шервонӣ онҷо бозӣ кард. ман як чизи дигарро надидам. инҷо мо агар донед ними ҳимоятгарои ҳамла шикан, ними ҳимоятгароне ки ҳамла шикан ҳастанд, яъне шикастани ҳуҷуми бозигаро, яъне тахрибкор. Шумо тахрибкор аравӣ аст, ман ҳамла шикан гуфтам, ин ба тоҷикӣ бештар аст. Дуруст аст, ҳардуам фаҳмо. Бале, онҷо агар ёд дошта бошад, маҳз Алишер дар бозиҳое ки дар ҷоми Осиё дошта, Алишер Шукуров дар назар дорам, бисёр хуб бозӣ кард. Агар дида бошад, фақат дар мобайн кор мекард ва мисли ки Нуриддин Давронов кор мекард, ҳамеша роҳ намедод, ҳамин корро иҷро мекард. дар бозии гузашта бо Арабистони Саудӣ маҳз ҳамин чиз нарасид. Бале, ман фикр мекунам фалсафаи Гела Шакиладзе дар бозии муқобили Арабистон дар дидори аввал то як андоза моро ҳайрон ҳам кард ки чӣ гуна тими мо бидуни як бозингари тахрибкор дар миёнаи майдон ҳунарнамоӣ мекунад. ва ҳатто агар шумо мутаваҷҷеҳ шуда бошед ба 45 дақиқаи қисми аввал, бештари бозингарони Арабистони Саудӣ маҳз аз маркази майдон ҳамлаҳои худро анҷом медоданд. Пасҳои хеле хуб ба ҳамлагарон, хуб пасҳои диагонали аз ҳамин мавқеъ анҷом мешуд ки набудани як бозингари миёнаи майдон барои тими мо намерасид. Ҳарчанд дар курсии эҳтиётӣ Амирбек Ҷурабоев буд, худи Алишер Шукуров буданд, аммо ин дуро сармураббии тими миллии мо истифода накард. Ва имрӯз ҳам ин тавр нест. Бидуни як бозингари тахрибкор ин бисёр душвор мешавад, чунки футболбозони Арабистони Саудӣ ҳам бо як натиҷаи хуб имрӯз ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. Шумо тасаввур кунед, имрӯз дар сурати ғалаба Арабистони Саудӣ пешакӣ метавонад ба марҳилаи севими бозиҳои муқаддамоти рохат ба ҷоми ҷаҳон роҳ ёбад ва ҳамчунин рохати мустақими ҷоми Осиёро ба даст орад. Барои ҳамин барои тими мо бисёр душвор мешавад. Ман фикр мекунам интихоб сари Амирбек Ҷурабоев ва Алишер Шукуров буд ки мураббиён кадомеро ба майдон оранд, аммо вақте Эҳсони Панҷшанбе дар мавқеи худ бозӣ мекунад, Парвизҷон Умарбоев ҳам инҷо бозӣ мекунад, боз Алишер Ҷалилов дар мавқеи бозингари бозисоз ҳамчун плеймейкер ҳунарнамоӣ мекунад, мураббӣ нахост ки ин се фигураи асосиро аз ҳайати асосӣ гирад. Яъне ин се фигура худи Парвиз, Эҳсон ва Алишер Ҷалилов нақши калидӣ мебозанд дар бозии тими миллии кишвар, ба истиснои ду бозингари канорӣ Камолов ва ҳамчунин Шервонӣ ва Амбатшоев. дӯстони гиромӣ, дирӯз нишасти матбуотӣ бо сарварабиёни дастаҳо баргузор гардид дар меҳмонхонаи Румӣ ва онҷо маҳз аз ба бозӣ намудани Алишер Шукуров саволҳо хеле зиёд шуда ва Гела Шакиладзе иброз кард ки вақтаи охир ин бозигар Алишер Шукуров дар ҳайати асосии даста бозӣ накардааст ва аз ҳамин хотир ӯ ин бозигарро ба бозӣ гузошта наметавонад. Аммо ман фикр мекунам ки ин албатта кори мураббиён аст, чунки онҳо ба натиҷаи бозӣ ҷавоб мегӯянд ва ӯ гуфт ки мо омода ҳастем ки имрӯз ба ғалаба ноил шавем. Шумо аз ин нишасти матбуотӣ чӣ бардоштед? Аслан бо як боварӣ суханрон Гела Шакиладзе ки ин маъмулан барои дастаи мизбон хеле хуб ҳам ҳаст ва ман фикр мекунам ғайр аз он ки бачаҳои мо ҳадаф доранд ки имрӯз ғалаба кунанд, боз ангезаҳои иловагӣ ҳам ҳаст ки ба онҳо дода мешавад қабл аз бозӣ. Яъне дигар роҳ нест. Агар мо корро осонтар кунем, имрӯз бояд дар муқобили Арабистони Саудӣ ғалаба ба даст оварем ва агар кор мушкилтар шавад, бубинед мо дар сафар муқобили Урдун бозӣ мекунем ва баъдан бо Покистон. Барои ҳамин
бозӣ бо Арабистони Саудӣ шонси хеле хуб аст ва футболбозон ҳам дарк мекунанд ва барои худи Гела Шакиладзе ҳам як бозии бисёр ҳам муҳим хоҳад буд, зеро ин аввалин бозии хонагии тими миллии Тоҷикистон бо роҳбарии мураббии нав ва ҳисоб меравад ва аз ҳамин ҷо мо метавонем баҳо диҳем кори Гела Шакиладзеро нобаст аз он ки ин бозии дуюм аст. تا با اون که درباره روبرتو مانچینی من سخن میگویم امروز دوستان گرامی اگر شما اون نفرانی که از رسانه‌های اجتماعی رو خوب استفاده می‌کنن دیدن که پتر شگر امروز به دسته منتخب تاجیکستان برار خواست و گفت شما برای من بیگانه نیستید و امروز اولین قدم شما خواهد بود که شما در این بازی عربستان سعودی رو مغلوب کنید. البته عربستان سعودی پیش از اون که با بازی‌های جام آسیا رفت در بسیار بازی‌هایی که با کشورهای آفریقایی دستگاه منتخب این کشورها داشت با مغلوبیت دچار شد و اینجوری روزنامه‌نگاران هم درباره شگر گفتم از شما نپرسیدم شما این خبر رو چقدر قبول کردید. امروز برآمد کرد یک برآمد ویدیویی داشت پتر شگر گفت من توانم به تاجیکستان میام و اگر نتوانم پس گله باوری دارم امروز شما غلبه بکنید ظفر می‌یابید. البته برای ما پیش از همه مهم بود که پتر شگر در مقام خود ایستاد و تیم ما رو در این مرحله راهبری کند ولی وقتی او از مثلا نخواست که شرطنامه رو تمدید کند با تیم ملی کشور دیگر برای ما هیچ اهمیتی ندارد که او چی موتیواسیا میدهد چی انگیزه میدهد برای بازیگران ما. او واقعا هم کاری خود رو کرد. تیم ما رو اولین بار تو با مرحله چهار یکنهایی جام آسیا برآورد که این واقعا هم نتیجه تاریخی در دوران صاحب استقلال کشورمان است. و همچنین نگفته نماند که پتر شگر در دوره‌ای که فعالیت کرد نظر به دیگر مربیان از همه نتیجه بلندترین رو در تیم ملی به دست آورد. نوبت از باختایی که بودند و بسیارها هم انتقاد میکردند او واقعا هم حالا تا همین دوره بهترین مربی در تاریخ فوتبال تاجیکستان برای تیم ملی است. درست میگید. گفتنی من اون است که پتر شگر حالا هم دلش با تیم ملی تاجیکستان است و این تیم رو دوست دارد و مخلصای تاجیک رو هم دوست دارد. او یکی از مربیانی است که با روزنامه‌نگاران همکاری کرده می‌باشد. خب می‌گذاریم با حالا ببینید اینجا بله محافظتگران ما را نشون میدن اونایی که در خط پیش بازی میکنن از شهرام سر کرده تا علی جان تا اینجا ایستانی پنجشنبه بودن و این لحظات دوستانی که صحنه پوره میدانی مرکزی شهر دوشنبه رو میبینید میدانی که امروز میتواند یک صحیفه نو در تاریخ فوتبال تاجیک باز کند غلبه دسته منتخب تاجیکستان بر عربستان سعودی که در پایش روخت به دوری بازی‌های دیگر باشد. مانچینی هم زیر انتقاد قرار دارد زیر از جانب روزنامه‌نگاران و بازی که با تاجیکستان داشت بعد اون بازی هم روزنامه‌نگاران گفتند که نه با این دستش با دور رفته نمیشه. بازیگران عربستان سعودی در آخری بازی وقتکشی کردند و قدرتشون نرسید. این از اون دولت نمی‌کرد که اینها از دیگاه جسمانی خیلی سست‌تر هستند. عموما میدونید من از یک چیز افتخار کردم در بازی اول این هنرنمایی خوبی فوتبالبازان تاجیک در نیمه دوم رقابت بود. اگر خود شما خاطرتون باشد در مقابل عربستان سعودی، استرالیا، خوب ژاپن تیم ما همیشه یا قطر با حساب کلان مغلوب میشد. مثلا یک بازی با عربستان سعودی به استثنای همین دو رقابت انجام دادیم که اینها البته بازی‌هایی بودند که دوستانه بودند ولی با حساب کلان مغلوب شدیم. حالا ببینید تفاوت خیلی کم است و امکانی حتی به دست آوردن پیروزی نتیجه مساوی در مقابل گرندهای فوتبال آسیا برای ما دیده می شود. برای همین هم من فکر می کنم بسیار خوب است که ما در مقابل این گونه دسته بازی کنیم.
و اگر ما به حیث دسته منتخب تاجیکستان در بازی امروز توجه کنیم یک تغییرات هست. این هم در کرسی احتیاطی قرار گرفتن شیربانی احمدشاهیف و در حیث اساسی بازی کردن علی جان عینی و در حیث عربستان سعودی هم چنین تغییرات ها هست که این به نفع ما خواهد بود. بله در حقیقت دوستان گرامی طور منچینی دیروز در نشست مطبوعاتی گفت سه بازیگر امروز اشتراک نمیکرد و اینها علی البلایهی در بازی گذشته، سعود عبدالحمید و ناصر الدوسری در بازی امروز شرکت نمی‌کردند، اما او گفت که جایگزینی آنها هستند. به نظر من چنین می‌رسد که امروز بازیگرانی از بازیگرانی گذشته بهتر در میدان خواهند بود. اینها حسن کدیش، همچنین ایمن یحیی و عبدالله ردیف. بازی این بازیگران رو من در قطر تماشا کردم و فکر نمی‌کنم که دسته عربستان سعودی با این سه نفری که به اینجا نامدند و بازی نمی‌کنند ضعیف شده باشد. بله، من از اون خوشحال شدم که بازیگر اساسی دسته عربستان سعودی البلایهی امروز اشتراک نمی‌کند. یک بازیگر بسیار هم جانگرا احساساتی است که در بازی مقابل تیم ما هم با وحدت حنونوف بود، اگر خطا نکنم قریب جنگ لفظی خیلی کلان داشتند، ولی در آخر ما دیدیم که همه این چیز با خوبی انجام یافت. و این سه بازیگری که حالا شما نامبر کردید اینها واقعا هم ستون اساسی تیم عربستان سعودی هستند اگر در بازی اول متوجه شده باشیم. ولی این نمیتواند عامل اساسی باشد که برتری ما را در بازی امروز زیادتر کند، چون که عربستان سعودی از 23 بازیگری که دارد همه اونها بازیگرانی با تجربه هستند، همه اونها تجربه خوبی هنرنمایی در حیث اساسی دسته عربستان سعودی رو دارند. بابا حالا به من اشاره میکنم که وقتی اساسی ما در افیر به انجام میرسد، بارون هم دوستان گرامی آغاز کرد و بارون زیر بارون این بازی خواهد گذشت. ما هم به جایهای خود میرویم، شما هم پشت تلویزیون خود بنشینید و به دسته منتخب تاجیکستان مخلصی کنید. من به طوری به شما گفتم اگر ما اینجا غلبه کردیم 100% باوری هست که ما به دور سوم بازی‌های جام آسیا میرویم، جام آسیا بازی‌های انتخابی جام جهان میرویم که در پیش روخت به بازی‌های جام جهان خواهد بود. بابا تشکر که شما اینجا بودید. بعدی بازی ما حتما برمیگردیم و در اینجا اون سخن‌هایی که اصلا من می‌خواستم درباره دروازه‌بانی که حالا در نزد ما بود سخن گویم، وقت ما تمام شد، بعداً خواهم گفت. با ما باشد. داوران بازی امروز داوری مرکزی کیم یونگ هیو، داورانی و پارک تیون یون، بانگ گیول همه از کره جنوبی.